Man. Oi. Wah, lu kudu tahu di kimbau kayakmu. Rene lu, Man. Aku duwe produk anyar iki, Man. Produk api Oh, mon. berarti kowe nggak ngerti, Man. Saiki aku duwe produk anyar keluarannya Ulun Lampung. Ya pi hubungannya jamannya. Woi, kene dhisik takutnya habar niki wong Lampung agak nayu. Agak acara hami-hami antas sakuran perlu penerangan lampu. Sekarang ini Ulun Lampung adu produksi lampu terbaru. Api lampu ini sah? Gelahne lampu Mipo. Oh, jadi lampunya jermah. Lampune Ulun Lampung, Man. Cak niku menaki dah, Cak. Nah, kowe yang berarti nggak ngerti kowe. Masa? Berarti lampu Mipo iki produknya Ulun Lampung garansi 1 tahun. Masa garansi winji? Ampe njinya nengis lampu nji. Berarti niku adu ketinggalan zaman makane update, Man. Waduh. Ya kadunya gua nji. Ojo manggon nang kebon terus. Kita jaman niku beli luwot kinyin. Bener niku na luwot yo. Ya nyak gua nji. Nasa jatahku lho, Man. Ya maksud gua kayaknya apa bener niku kena ngebeli luwot niku. Cang, beno acek-acek puahi-puahimu ya. Ayo kita. Ya nyak mulang. Mak, serius ya? Pokoknya gratis zaman niku. Beno tukar ke Suryago ya. Ya lain gratis ke Surya. Aduh acek puahi-puahi. Ayo. Oh jadi puahi-puahi yo nji yo nyak mansa lampu anjak Mbah Umar, hane Mbah Umar nji lampune Ulun Lampung. Lampu Mipo bergaransi 1 tahun. Jadi ham jerma Lampung wajib menggunakan lampu Mipo karena lampu Mipo bergaransi 1 tahun. Lampu Mipo, lampune Ulun Lampung.